Bruh. 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 Hello guys, welcome back to my channelnya Upin dan Ipin lagi guys. Oke guys, seperti biasa nih guys, kakak akan memasangkan kepala badut lucu lagi nih guys. Mantul nih guys, dan diantaranya di sini ada badut mampang warna biru, ada badut Winnie the Pooh warna kuning, ada badut beruang warna coklat, dan ada badut kelinci nih guys warna merah. Wow, mantap nih guys. Oke guys, langsung saja kakak akan memasangkan kepala badut lucu-lucu lagi nih guys. Untuk yang pertama, badut mampang dulu guys. Let's go. Wow, salah guys. Salah juga guys, bukan pasangannya. Wow, masih salah guys. Oke guys, ini baru betul pasangannya kepala badut mampang. Wow, mantul guys. Widih, dan ternyata badut mampangnya lagi berjoget-joget guys. Mantul. Oke guys, disclaimer dulu nih. Di sini kakak mengeditnya di luar jadi agak berisik ya guys. Maaf ya guys ya. Oke, lanjut guys. Di sini kakak akan memasangkan kepala badut Winnie the Pooh lagi nih guys, warna kuning. Let's go. Wah, bukan pasangannya guys. Berarti Oh no! masih salah guys. Wah, ini baru betul guys, pasangannya kepala badut Winnie the Pooh. Mantap. Wih, keren guys, badutnya lagi berjoget-joget pula. Mantul. Oke guys, selanjutnya kakak akan memasangkan kepala badut beruang warna coklat. Let's go. Salah guys. Wow, ini guys baru pasangannya kepala badut beruang. Mantul guys. Wadidaw, keren guys. Badut beruangnya lagi berjoget-joget tuh guys. Sendirian aja, mantul. Oke guys, yang terakhir nih kakak akan memasangkan kepala badut kelinci. Let's go. Bruh. Wow, keren guys. Langsung terpasangkan kepala badut kelincinya guys. Mantul. Wih, keren guys. Badut kelincinya lagi berjoget-joget guys sama temennya tuh. Mantul. Oke guys, sekarang sudah terpasangkan semua.
Berarti kakak pamit undur diri dulu. Semoga kalian terhibur. Dadah.